Alanga clear here, okay? If you don't be having a party, but pila ban ong kanere jonga. Kay ka bapi pila ban ong kane kadai ka jonga. Kane ka pan itu yang u banga ngalong. Kay. Fi ublay yang ni Moses ubatailot kita baro. Kita kim dailot ki ba undon kam. Hari ublay wang ngapet ke mi dan hakti. Hato ublay tep mo ke ibo Moses udan hakti. Uyoi ke ke ba udan. Hari ukli baru ka ban pen kan mau ye u ke. Ba ong ko Moses ke mi dan wang nga dan nu ding do bat upen kan ma balai pitep. Ngai kat orang syarai lang berat. Kamen sim jong u ka thanom. Kamen sim jong u kam hon. Pidon mapi, pidon haka jaka am bapim suhon. Pidon hai tai jaka am pi sudon bapi yai trumsa bamdon ka jing sngohon. Kidon kibriu ki lek jaka jeseng ki trumpat ye ki pastor jong la jong hi. Ni tu pastor selam plat berkeren. Ni katu. Teng ngidon pat haka jing trum. Moses udan nangani ka jaka am pat ka jing trum sudah. Teng ngidon haka shongka ngitnum. Ngidon haka jakatrei ngitnum. Ngidon hanglong ngitnum namar balai pangimon. Dai nama kata ngabu na kecing klik e fidon nakti jong fi. Fidon ayu ba pi yu la try kli. Pabat ayu, me bat ayu pinong ayu. Moses uang ngadon nu ding do belevitep. Kani gede tanggata bo Moses ulang ne de jonga. Bak ngala banong fila da ki pastor la kila bersutu kani am kilong gela korku. Kan mau ngi day jong utrai ki kun hon ru ki day jong utrai ngi day tang ki nong sumar kim day ki jong ki jong no jong ngim la man kam bak day ki jong mar Moses sang ne la man kam bak ki kun hon jong day ka tau blay kam kli yom kino te ki lang berat kli man yo me bat e yo baru la batai ngabat ya uni uding do bat uni uding do open itu Moses uday unong tray bela haka ying tau nong syarai ini pait lang nga haka ni kapol menta kai ka ba ya kani ka benta kai ka khang ya kata ka calling lani ya kata ka jingkhot ka jong ublay ken ngini pait ya kata haka ni ka sngi ken namaro bunsin ngidon ya ka jingkhot ngidon ya ka calling hanai ba bunsin pat kadon pat bo baman uwanra bat kham tam kadon pat ngiru daladehi ngi khangno ya kata ka calling ke jong blay pai para marjan ong kadon ka jingkhot ka jong blay ha ka jing em jong pi bobun sen habang ikran sipang ka jingkhot ngi perkhat bet bangan tray full time no hapo ka balang haringam ong ye vi hakani ka sngi ka jingkhot ka bamut batray full time nama si sen phila pdiang yo jisu pidai ban long full time na wanta jong o amen. Today nama ta habang ong ka calling babun sen ki perkhat o ka bot balak khot no yang ya ka bantrei menen demiet ngadang shong bat kawei ka kena samla bangadang ye kran bu hanmen jong ka udon ni kata ka jingkhot manga ong asa ong ye u tang ni kawei don ya ka vision ka jong blay wanum don bat ka salary ban yo na ka yeng ka jong blay namar lada kala kelano ha ka salary pila baklano na kata ka jingkhot ka jong blay namar pinum ya pat kat kum ka vision but kani ka benta na mangikwa ban ya pet hakani ka sngi ya kani ka benta ya ka calling but ka jingkhot kan mau bet kam dei ka kamot barung chaki full time nei namar si sin ba pi yo eu jisu pi hapan dei na ka benta jong jisu man ka por ken amen la ka dei hakat no ka klipmat kan no ka benta pi ya pi hapan don badu han kani ka singa kwa ban wanra ye ni benta syapang kani ka bayade bat kani ka calling pinya pailam bat nga na ka kitab Exodus klenong ka basaw ngini pait hakani ka jaka kumno ba utrai ukhot yauni ubriu ubalayat da ki benta ki babon ki hakata ka jingim ka jango bat kita ki linti yat ki jango ki khamsham la day da ka basok namar bale uyatengko Haman kata ka benta ya ki jing ki sudah. Ini pet hakani ka por ka benta syapang ya kini. Hakalnong ka basaw ka khot ka benengkong hadu ka basan ka ong gumne. Tiu Moses ula ya thopat bat ula ong. Hanro ya kemi kinum yang nget yang lemne ngap ya ka ktin jonga
naba kin ong utrai syam lami pau hame kani di kekentin ba Moses uyekren bat ublay hakapor ba ublay ukot yo Moses nadu kala nong kabalay kalas dang kani ka jingkot ka jang ublay yo Moses hanre Moses uwanra hangani ka jaka ban ong ba kita kibrio kinum nget yanga lemne ngap yanga namar kinong ba utrai syam lami pau hame namar kum kata kampat judan ba yok ngo mono ba ublay unwan ban mi pau haubrio teng mo teng yong ni ublay ukren yang afinda ong em ada ubrio batip sepang ka bible nong kani ka brio la klebet no ni ubrio la klebet menu blay wan ngidon shano pi hang ni Moses ukren namar kum kani ka benta ompat ju yok ngo ka hakita ki jaka bakan long kumta namar belai we Moses ka bible ka batai uniu de ukon ubadan arngot ki keme kan no arngot ki keme kawai ke de ka keme trai bar kawai ke de ka keme balating kon ya u ka keme trai ke de ka merau ka keme balating kon ke de ka kon jong usiem udan arngot ki keme but bro arngot ki keme tidak ya bar kida ai lut na ka benta ka jong u ya ki baro uyo arteli ki ke haune de tau Moses ba arteli ke kolshor kawan ban sno hau kata ka de ke jiu bat kum joro Egypt udah tep baki jiu ki de kum no bat hakata ko por ki ong be Hebrew ya ki khot be ya ki Hebrew la tep kini ki Hebrew ki long kum no bat la tep ro kum no baki Egypt ki de no ula yo ya ka jing kai jong ki Hebrew ula yoro ya ka jing kai ba Egypt udah ban long kum no bat la pen he pen san ya kum uta uban shimti ya ka ket ka jong usiem hakata ka ri pat kim khot siem ya ki khot pat paro ka bamot ka dur ka jong ublay ba uta unang sanshar jong kata ka ri ki ong bet udai bet ka dur ka jong ublay ka di namar kata ka ka ba uni unkren ka wan bet na ublay bat kata ka di ka benta ba uni Moses uhe usan ka Bible ka ong hado lai benai la buri ya Henry hadin jong kata om la chuban buri ka kemi kala pelat no ya baraiba ka hata hakata ka syang hakata ka ombat ni Moses upoiman hakani ka kemi ka baar ka badai ka khon jong paro bat ka Bible ka ong ka jingim jong udapet menta kalong arteli dei menta arteli ki jing hikai ba uyo ya kata Henry kini ki bro arteli ki jing hikai udah bat halade Henry ka Bible ka batai pat hadin jong ani bo onda bo ladap sau po snem onda ladap kadon ka jing ketik ya hapo kata men sim ka jong bat shwa jong kata hadin namar jong kata ka jing ketik upoi pat syakani ka reclaw bat habo upoi syakani ka reclaw ka Bible ka kren bo blay uwan bani kren ya Moses blay upoi syakani ka reclaw ka daw ka de ba ka Bible ka ong hakalanong ka baar jong kitab Exodus ka de khot ka ba katway hadu katsan ka ongkum ni kala jaro hakita kisngi men ba Moses ula rangba bat ba ula mi shabar saki para jong bat ula kmi ya ke jingkit jongki bat ula yo ya way Egypt ba usho ya Hebrew ubana ki para jong hangi ke de ke ba Moses uyo ke ba jia ya kita ki para ki jong namar dan arngot ki kme ka way ke de ke Hebrew ka way ke de ka Egypt handai ka utip ba mau udai Hebrew dei namar kata ukam madai para dei tangi ki Hebrew bat ka Bible ka batai ka ba ukam nya kata habu yo ke jingnya kaja upniap no yo tau Egypt bat namar ba upniap yo tau Egypt ka Bible ka batai ba uparo hakada khot ba khat santemen ba uparo ula yo sngow ya kene ula thau ban pniap no yo Moses handai Moses ula pet yap no nakmat uparo bat ula shong sa syakri median bat ula shong lenget harut ke pukri namar ke ka ba ula le bu penyap yo tau Egypt bala benai kata ka kubor wat uparo ke Bible ka batai ula yo sngow ya kene ula thau ya ke ban penyap namar ke yong bet unong penyap udai ban yo ya ke jing penyap upet no nangta bat ka Bible ka batai upoi no syakani ka remedian syakai ong lambat nga remedian
Kan mau baik kari cloud kam dei et tabalong cloud baik hari kedon kari. Kiri you kidon bon ba kiri bat uni upoi ha kani kari Midian. Bat hang ni ha kari Midian ublay uwan ban yakren bat Moses. Kabamot uday tang usok shnong ha kani kari Midian umday utray shnong. Upoi ha kata jaka namar ka don ka jingjia ba ula peniap brio. Upet no sya kata keri bat banri ya ledeb bat kani ka benta hadin bapinda puli hapo ka Bible men ba Moses ula yalam ud blay uda kren syai men debu kita ki jaka he bo nong paniak breu ula ban pet bat banri ya lede namar kani ka benta bo Moses ula bat blay ushim ya kata uda pen scam wat hakapor bo ai ka hukum uang ba haba ki breu ki kum paniak breu kini lek sya kata ka jaka bat kinri but hak tak jaka ngalaban ong fi kadi di jaka ba yo ya ka bakin re but Moses upoi hak tak jaka but apa upoi sa kani jaka ngine pet sa pang ni Moses balay meneng mga puli ya fi kadi khot ka baneng kong bo Moses uong ba kibriu kinum nget yang namar kinum sngap yang namar kin ong bo blay klami pa oh me namar ka jingim ke jang om kala kulmar hang ni hari Midian ula sa pos nem kani di ka kerta men ba ula kot prapos nem ka jingim ula kut ngalaban ong pi kata ke jingim ke jong o jing sisa prapos nem ru blay udan ke batamai ke ban sedang pat na o kani ke ba pela ke ba ngingi syakri o tau blay uni blay sedang hakapor mangingi ong kalakut udon pat ban le ke batamai ong paramarjan try don ban le ke batamai pi Kenang ngidon ru hau ni snam nganong pinga nget ublay udon balek ke patama yo teng pi ong ni ngala tat ke jingem ngala ya ki da bon teli ki benta han ringang mo ngala tat kata ke jingem han try ong ngadon ke banle ke patama ublay uwan manikran pada Moses but ublay habo yakran Moses ubatai ki briu kinum nget janga namar ka wairo ka benta bo udan hang ni ke Bible ke ong uday tang uta unong ap lang brot tang dong nong ap lang brot ladang ia pet hangani kapor hagale nong kabalan ke dekot ke benengkong ke keren ya kata ka ongom ne ti Moses ula dang ap ya ki kunhun u Jetro u tau kurem jong uba ulindo keri Midian bat ula yalam ya kata ke kunhun shalendat keri klau bat ulawan sya ulum ublay sya horeb ken sya ulum yu sya ulum ublay badai hei horeb ken pikeni kedi ke benta ke ba Moses udon hagani ke jaka bat ublay uyalam ya pida perkat uni Moses hei balak he hapo Egypt uyo jingkai jongki Hebrew uyo jingkai jongki Egypt hari menta upoi syakari Midian utrai pat dakakam banri jingri kataru ka weiru na kita ki jingri kim dai ki jong dai jong uktau ngala ban fa mga pulis sa panga kalnong ka basaw da ka ban kong ngala ban suto uni musala ngam tip ika story jong nga chu shemi to ka khot hari ra ngatip ika story nga suto uni di tau bre ubala type la ka jong ka jingem namar kai ka ba ule kam dai ka jong kam dai ki jong no kajang dai namar kata ulat haj wang kani kam dai ke jonga ke bangangale uri yak ti jingri om tang kata wala ban ong ro ngangam dai uta ubala jit jong ublay na kabanta ka jing syakri ngadi tang ubrio uba ngatri kani ka kamri jingri kabadai jong thau ngamdan ai na la de ngamdan ai ru na la de ngala ban ong yepi de namar kata kani ka benta pe hadu sansin Moses uong ablay me bakla ban jet yanga kano sin san sin uong me bakla ban jet yanga ngine pe hangani ka por ka we na ka we kai ka banung kong do haka cut ka cut we but cut ar haka jui ka lanong ka balhai uba Moses uong hakini ka benta uong yakini Henry Moses ula ong ha oblay nga ngalong we but ngan let
syau paro bat bangan yalam no ya ki kon Israel negeri Egypt dekat khat uteul ong shisha ngan long lem bat me hakani bat kani kan long kedak ya me bat ngahi ngala pha ya me onda mela yalam no ya ki briu jonga negeri Egypt pinyo syakri ya ublay halor uni ulum fi ublay Ukraine Moses wangangan don ringkat bat me pe kerekot ka khat we hang to sin ai biang pe Moses uong kum no wang han ring ngalong we wong kum no ngalong fi Moses wang I'm not worthy ngam don hok ikini ban yoพี่ฮะบ่าวเบลย์คอดอย่างงี้ฮะกะตะกะจิงคอดนักบันทากะจองอูตั้งฮะบังยอเยกะจิงปนิมรู้เอ็มกันนี้ก็มันซิมกะจองอาบะจองพี่กะวันกระนี้อย่างงี้พิมพ์ได้ฮอกบันยอเยกะเนี่ยกะกระนังอาบะเดียพี่งี้ลองอายุนะมารเบลย์งี้ละทัดยะละกะจองกะจิงเอ็มงี้ละลอง frustrated ละบ่องเตนนองไว้ละนี่งี้ละสงญะยะละกะจองกะจิงเอ็มบ่นองคมกันนี่กะปอร์ไม่อายกะมันต้อยชูteng dang samla mo kwa baik klem yo dalam teman yo tiat baik pin le yo denum deh le yo shu bata da yo por samla adon kam yo pi kai ka por ba pi don kam pim yo kadin ka tapar pi long belai ke ni teng ki priu ki long oh namar belai kadon ya kata mo ba ki priu ki sngo belai ba kan long kum neพี่มองเสียส่วนงานลองเอาไว้แต่ตั้งใจกับไอ้อุบเลยรู้เอ็มพี่ตอนนี้ก็จริงกะลีเบลกันลองกุมเนี่ยเบลกันวันกุมเนี่ยฮะพี่เต็บงาชีอ้องเฮกันนี่กับบรรดาอุบเลยอุเต็บคำพาบันนี้ก็ไอ้กับพี่เต็บอาเมนอุบเลยอุเต็บอยู่คำพาบันนูเอ้ไอ้แบบพี่เต็บพี่อุบเลยอุขัดอยู่โมเสสวันเบลมังอ่ะพี่เต็บนั่นมันเบลโมเสสเอ็มอุลัสดังมันชักรีอยู่เบลhak kerta ke badang sopos nem wangan yeng na kabanta ki breu ki jong blay hanrei uklam suto ba ula yeng shwa ka por jong blay hanrei Moses ule ayu fitep menen ko mangala puli fi hak lanong ka ba ar khot ba khatwe do khatsan padai ta ka por jong u namaru blay khot ya u ba menle da ka bormet ka jong me nama ka bible ka da ka buit da ka bor hari dong mensim jonga ong utrai teng kadon ka banta nang banta jong oblay ngikum yale da ka bor la dia teng ngonong pi dale yalap ngonong pi kawan ke tik klik apa ki wan ki nong buat jam cingi bangku ra ka cing penuet pilih yalap kanang ya kini bakin kelabamut teng kini kilong ki cingwet pi teng kawan ra ya ketu teh henry teng oblay udan man hikai yangi bangin penjai-jai ya la dia pi hangni ka jeka Umusa siya umpadai te bani na marublay ukan kot utau basa syong hakakat hanray ublay ukot ya kita ke ba kikin penret hakacing kot ka jong ublay pide teng ka jingkot kalawan pinong ngalat tiplot ban ngan lehi bar hakacing kot ka ba baklado ka ba kang kadai ka bangin so bangilala mangi dala dia kan mau ba ublay don kam ya ka talent ka jong pi hanray ublay ai ka talent ya pi nam ta jong o amen. Kata kadai kay ka bau blay utap nomor blay. Dia kata ongan penkelaya ka donot mau siya ka donot do haka kitab Ezekiel. Nomor blay ongan tap kay ka batamay pi. Utray udan. Dia kata nga siya umdan u heart surgeon bakam kraw ban utray u blay jong yu nong penem jong yu Jesus Christ kan. Uchin siya ka jingem ka jong abat jong pi kan. But hangem Moses ulay lehi. But kanamar ba ulay lehi ka feel. Kayo? Feel, but teng haba feel ya kay ka ba feel alehi, peace ngaw no, halaka jong ka jing teng manong labiang, but kata ka jing feel ru kabalapalat namar belay, kani ka feel ya haban pet sendon, berkat mau ka aram jong ka Egypt, but benlek bandon hak remedian, kan mau ke Egypt hak ni ka por, kadai ka jingsen shar ka ba crowd hak ka pertai. Ka Bible ka batay siya udah syong hang ta hapo hajan jong kata ka pukri bat uperkat ngale ayu menta ka ba ngaday ban le uperkat ya kata nama udan hang ka pukri day namar kata ngono fi haba kay barok kay si jinjarem tentang fi ngo bang labiang bat sao posnem ulalong nong ap lang brot ulaklet sendon ya ka Egypt ulaklet iyo ya ka Egypt bat kalong ka ba ba
Ngastunat wen kasing ngasih batai bang kasing ngastunat makan pulih pang juta. Bau batai sepang ke divorce don wen nong tho ne. Ang ke divorce. Ne ka jing alai lok ka kham snew bania ka jing yam. Kham snew bani gai? Bani ka jing yam. Ka divorce ka kham snew bani gai? Jing yam uang hana. Lada la yap no tam ya kenduk sure Hana si sen da divorce dei kenduk ite hayo. Dai kenduk ite dalek jenuh. Badala kenduk lari wan biang. Kati ka di jonga mun chua. Utiu di jonga. Wadai kata, divorce is more worse than jongai man ka dead. Today nama ta ka Bible ko ang ublay ang ada isi ya ka divorce. Ha kitab Malaki ang ada isi ya ka jing alai lok. Tengah perkat hang ni. Moses hang ni ang ala divorce but bye-bye ya gitu kibreo. Hari hadin sa pusnam ublay wan ban keren biang yo. Wang Moses. Moses hang ni ka jaka haba ublay uwan. Nakwa ban ong ya fi. Moses sotonat ya kata dei kata nga dei we. Kade Ukraine bet syai ong yu blay nga dei we ba me kot ya nga. Hakto ka kot bakat we nga long we ubangan lek syau paro. Namar belai bite wong ngadang pet dau paro sa opo snam ngadon ni. Mewan ong mentak sing lek syau paro belai mem ong syua jong kata. Namar belai ula pet nau paro ublay pa syau paro. Teng ya. Pi pet nang ka jing ublay pa khanang. Hakto ka jing hi pi. Kaya iba pi kwa ban pet yo blay pa pi chata hina. Nang ta ka ba ar pe Moses ong chu. Hakada khot ka ju iklanong ka balai ka khot ka ba khat lai khat sao. Pe Moses ong gum no. But Moses lo yatho how blay. Hakmi habangan wan chiki khun Israel bangan ong haki. Ublay ki kpa jo pi lo pa yanga hapi bat bagan keli yanga. Kaya ka kerteng ju nganong uyu yaki. To. Pi hangi Moses ong am ka ba ar. Lada ki ngali ya turu ya ki mangaya kendo ya me ki keli yang aga kerteng ngan jubab kumno pa ublay pa jubab kumno kerteng jong ade gane ong ublay but ublay lo to au Moses ngalong bangalong ulo ong ru kumni men ong ki kun Israel ngalong ula pa ngala pa ya ula pa yang happy to sibut manta ngakli sibut pastor Peri pa yang iklan batai kerteng dah ong kelek ong ya i pastor bantai ya kata tengah kli inong nga menu bapa da kli kerteng menu bapa kli ong ngalong perkat babi cuma don bakli ya fi nang nga pa ya pi lek pidong menu bapa pa ngalong kelmara da ada ke kerteng susuk ngalong menu tang ngalong Kilayo mentah, pi ublay ubo ya Moses akan dia kata wang. Ada kikli pi dia kata wang ablay nga day mga. Pi baru kia tip kini kikun Israel. Kia tip ya kata jaka lakot Jehovah Jireh, mod Jehovah. Ublay kam ong kli ong bo ong u Jehovah. Ong mana? Ngalong. Dia kata beli Yesus kisah dalam wang ngalong. Haga gospel jong honest. Ngalong mano ba ni ngalong. Weuta, namar bala ingin melaban pediang ni kata tek ngikwa ba ublay un kren fi clear, ublay un kren clear no. Namar lada ula batay lo dia PM. Kam dei shu ka jinget piat. Ka dei pilayat da ka jingtep. Ha ka jinget pi haban shimbet manong ablay ngatep melong. Dei namar kata me pelong yang bangan yat ha ka jing pelong ka chome. Dia kata ke Bible kong sok utau beriu ubashanya hau try. Ubashanya ano? Hau try. Nang ta ke Bible ke batai hang ni. Ke balai pat. Moses udah ong ke selunong besau dah kau benengkong uang baik. Kina sengap yang dah kau benengkong. Tu kini pulih biang mentah. Kong kum no ke selunong ke besau dah kau benengkong. Tiu Moses lo yuto pat bulong. Henry yakmi. Kini menget yang lima sengap yang ketien jonga. Nabakin ong utray semuli pau hame. Pi, Moses dalam dia jeng perkat uang ablay sengap yang ni. Kini sengap yang kini, kini nget yang kini. Kini ong bau utray ulami pau hanga. Kata dia ke balai. Ke besau pe uang kumno. Hakaju hi kelenong dekat ke basipo. Tiu Moses lo ong utray, atray jonga. Ngamlong ubah penak kesentur.
limni menu limni naduk melakran bolo syakri Henry ngolong bathlon kajengkran bathlon utli hang ni uang bat ngalong uai ubat telun uba ayo kan mau Moses telun jing sia ngide tang bapuli kan Moses tak ha umdai kum ta hari usu ong no hang ni uble able ngam pena lo kum ni kan kidon na pi dei tu khana politics pi pena ba dalam keli menu benjok pilatip pila nang teban batai hari dong puli ni ke Bible pi tentang kami imat kadak ro Pio em kalau nam long nak kumta kalau mi mat da por puli thlon Pio hanam dei ba pi thlon ayu bat uang ngam long fit nak benta pangan lej mangan atau jome namar tulis jonga 4 pena tentang ngiru dah tentang perba ai program ngan batai pi mendengkong do inga perba ngakot lakot yang aban keren ngakren nyau minute kan no nyau minute sep kumtur ngadi beri bami sep hala jauh nang ni so ban bakeren dak slam kan nyat sep tapi kamu ba pim nang keren pinang iya man keren hari marsin yo aku to jakat thlon nem ha thlon nem kani di ka benta bo Moses wong ngat thlon ban lek namar yo ngam nang ban keren ngam nang ban yo ban keren kani di ka benta bo Moses wan mo ang bo Moses ada ba ha kam keren kum ta ngawa di ka tangong ngaru ngala perkat ba oh atrai Moses thlon si sya mu kram thlon ubeng nu dang ren hari uthlon nu makani kan kampat jumelin ya kani ka benta kai ka meme pa namar kamta me fite belai uthlon namar 4 confident you new belai ni udai sisa ne umdai ne kinong yang ngal meno imi pa we kakul mar ya kata bat kani gede kejurung ar ko amna sevi ya piru fide yo ban kren nang kong em pin pen krek san page pin kren tang san minute pat kidon ro pada kibale start pat mo dang yang nang kong do kren kumbala ju kren bahata laju yu aju yang ngakan mau ngasin ke benengkong do mangayang yalap ngau yang laju keren pastor ibu program yang kita pastor orang ben yang yalap ngayalap itu ngakeren sepang jono pa Joseph bat ke tengah jong Potifar klem nang penkut gemnuh perkut iya gede klem lah perkut namar balai langsung confident balat dah kata kadai ke benda teng-teng asyik sutur menjadi banlong ayu ka confident ro happen red baik so belai but hang ni Moses balai ong golong no ngalong ba thlon nang ta ka ba san wong pat yang ni ka benta pini pet na ka kitab Exodus hi kalenong ka ba sao ka dekat ka ba khat lai uti lo ong atrai tu pha ngakarpat jeme dauta ubamadai ban pha uang panoi kiwe panoi no daki wei fakat Moses ulong kumta san sersian hang ni uang ukuran nak benengkong do uang ngamlong obadai ngam tip ya ke kerteng kebalai kibriu kinum pediang yang ngalong obatlon panoi kiwe panoi no ya kiwe kan ngot napi pila abo blame wan kren ni pitrai pinong kum ong Moses don no ne ngatrai num dan uwe ru basyong hang ni ke cekap pinong lang kum Moses panoi ini Pinum kwa. Ngai fitip Moses sudah tahu brewem. Ubam kwa syo bantur ila desa keman. Ukam nyukor ya kiwe ong pano ai kiwe ya belai. Ngam kwa. Belai Moses ulang hadu kat ne. Kadau ka deyam wang hak ne ka prapos nam ngala thaj te manta ban leng. Ke ba me pa ngala biang kan ne. Dei namar kata ublei upai syo Moses bad ukeli yang ne ka jingkeli. Hak nong ka basau ka dekat ka ba ar ngini apa. Teu chwa lo kliu kei kata kabah ka kti jome Wang no kei kata kabah ha ka kti jome but Moses wang we thu ke uding do we uding do we uding do wang adan une uding do we une uding do ngini pet ru ha ka ni ka sngi ya ka ni uding do ha ka to por normally ki ong usai jrong rupot bakita kinong up lang brot ki jipenon kam kan no pot henry pot ubat yau tau ding do
But daw tahu dingdo, usyarai ya kilang berat, uyada ya kilang berat, daw tahu dingdo ukio, daw tahu dingdo uyar, abada day benyar nalum, but daw tahu dingdo uyarap ya kaba unkio. Pinakan ma kari jong ile kari India kasutu bahan namar Mahatma Gandhi ro, ubat yau tahu dingdo, ubat iwe, yau tahu dingdo pe barabor pindai I kedur jong umdai tu dingdo, itu belah teman menbat, hendak ubat be tu dingdo ubahaya. Ubat dia kata berkata ke dia bentar abu upeni bangang ada unong syarai jong kini kinong buat jonga ngang ada unong yadan jong ki daun ne udingdo ngakiu daun ne udingdo ngayher but daun ne udingdo ngayadaya lade ngayadaro na kino ki basniu ki bawan na kita ki merak klau ban yale ya kilang berat ki jonga wang dagan ni dingdo ngapenyap ya ki kita ki bapar apa ke kendo ngabeno ya kita ki merat dagan ni dingdo geng kekersian yang ngah kaban kiu banyar kani gede kata kabau Moses ubat keng bat kapan Paulo ya kani kawai habau Moses ubat ya kani baru upani tu ilde ablay mekli ngai ngabat uni udingdo ngadai unong sarai ngadai we unong sarai hanre unong sarai jongno ngine pet biang mentala nong kabalai ken usarai ya no ke Bible ke batai. Teu Moses udang ap ya ke kenhon u Jethro u tau kurim. U ap jong no? Jong u tau. Dei jong u ke dei tang u tau ding do. Cuma mentang Hashem ya ke ni ka ngan penon kam yo ni microphone. Cuma ni dei tau ding do microphone stand. Ni dei ding do. Jong Moses kai ke baudan hak ri Midian em. Blay udah ong Moses kai ke me bat akti em. Namaro Moses hak ri Midian dan ai bo nong ke dei ke jonga. Ki kenhon ki dei jong no jong tau dan nei uk tau nganong epi wat kita ki kon ki bau karu laban kam yel de la dei bau la kam yel de la de not share shwa de kata ngak wei ka por pat ya kata ban hikai dapat hadin kata musalek ban ot share ya ki kon handre belai pat hang ni wat utau katengah ke jong Moses kada keren yo Moses melong utengah babet snam hanga udah kada keren yang ini kebentaken ya Moses bada ong ya kata pengen pek ya kata hakal nong ke besar kada kot ke baat pun rio pek bakan ni ke tengah ke ong kumno yo Moses kumta utra la pelat no yu ti kala ong melong tengah bobet snam namar ke jing wat share udah keren syai hang tu kini ke tengah wat kini ke lok ruem laban kam madai jong udah mar dei uktau uba pani dan eyai ruem haru dan tangga wei bodai jong utau dingdo utau ding ubalat terkong bat mau usania bat bau ubat ken kata dei nama kata ublai kali kai medan hakakti jong me ala nga kli firu kai fidan pi hakani ka perthai ba phila ban ong kane dei jonga kai ba phila ban ong kane ka dei ka jonga kani kapan itu yang u banga ngalong kai ti ublai yang ni Moses ubatailot kita baro kita kim dailot ki ba undon kam hari ublai wang ngapet ke memdan hakti hato ublai tep mau ke ibo Moses sudah nakti uyoi ke ke ba udon hari ukli baru ka ban pen mau ye ke ba ong ko Moses ke memdan ong ngadon nu dingdo bat upen ma balai pitep ngai kat bodang syarai lang berat kamen sim jong u katnom kamen sim jong u kamhon kidon mapi pidon hakajaka am bapim semuhon pidon hai tai jaka am pi sudan bapi yai trumsa bamdon ka jing sngohon kidon kibriu ki lek jaka jeseng ki trumpat ye ki pastor jong jong hi ni tu pastor selamplat berkeren ni kato teng ngidon pat haka jing tenum Moses udan nang ni ke jakaam bat ke jing tenum sudah teng ngidon haka syongka ngitnum ngidon haka jakatrei ngitnum ngidon hanglong ngitnum namar balai pangimon dei nama kata ngabo ne ke jing klik e fidon hakti jong fi fidon ayu ba fi yu la dau trai kli pabat ayu me bat ayu pinong ayu Moses wang ngadon nu ding do belevitep kani gede tanggata bo Moses ulong ne de jonga ne de jonga ke de jong pi ke de ke jong pi la do blay kli don na pi la banong ngadon tang ka we ke jonga fitep ke pastor kuslai tadi jonga
Jau umat tade jonga. Jing jinja tade jonga. Tang kita tagila. Fiti Moses ubat yang uding do. Wang daun ni ngaki daun ni uyar dah ni. Hari kini ki kenhon kim dei jonga. Bangan la banong fila dah ki pastor la kila bersungtu kene am kin long gebla korku. Kan mau. Ngi dei jong utrai. Ki kenhon ru ki dei jong utrai ngi dei tang kinong sumar kim dei ki jong e. Kim dei ki jong no? Jong e ngim la man kam bak dei ki jong a. Nomor Moses sang ni la man kam bak kini ki kenhon jong a. Dia kata blay kam keli yong kini teki lambrat ukeli man ya o me bat ayo baru la batai ngabat ya uni uding do bat uni uding do open itu bo Moses udai unong tray bela ha ka yeng tau unong syarai bat man kapor haba bat yo tau ding do bar kitab oh Moses ulait ban syarai bat hadin chong ni ka Bible ka batai pat Tiu lo ong tu berat yu ha ka kendo. To wang no tu berat ya u hagai haka kendo beliau upa berat no ya uta kita beliau nomor Moses jaka bo unpat yu tau dingdo nomor Moses man ka por habo bat yu tau dingdo u kan mau baik nganget ya kan ne cing sisang la depan bat u dingdo jong uparo u dingdo un penitu bengang ngadai uparo hari uni u dingdo u penitu Panga ngadai unong belah uberi jengri jong tau. Pada belai uang ya Moses berat no ya kata. Uang no berat no ya kata. Namar belai ngaget utu ding do open kan ma uang jin lada ngamsem lale ya kata ke benta hapo ri Egypt. Jin banga ngaklem sem la penyap yo tu Egypt. Ngam dai bandon hakane ga jaka don mapi bat nakane ga jaka nga sngau hakane po petro kiba pi don hai dai bantam ba pi sngau jen lada ngam le ya kata nganum long kum ne pi ken mau ba itu ke berim lada ngaklam syam la long kum ta lada ngaklam syam la le kum ta ngam syam la long kum ne Moses habu bat itu ding do uken mau ya kata ban play wang brat no yo tau ding do jong me bat ke Bible ke batai bau Moses bau berat dia ayu tau ding do ke Bible ke ong tu berat ya u haka kendo bat ula berat ya u haka kendo te ula kelayu sen lala ban kela lala ban kela dingem lala ban kela sing lala ban kela knai belai u kela beseng plaju keli kita ke jengkeli Bele ayu utau dingdo bau Moses ukawang ukalab seng. Laju perkat bele umla ban kala de kiwe. Umla ban kala ser. Kala miau. Bele don kap man kala seng. Kindat ngini lek hakani kasngi ban sung tho ye ni banta. Ha Egypt yu paro la khenbe uwan hagadur ke jong ublai. But Pinyo i kena no film lada pipet ke Ten Commandment film berim haro menshua. Pinyo i bet bekideng yang terkepang sengat badon du seng. Ngan ra hangane ke por. Fi nama ki Egypt ki ken bet bo paro ude supreme power. Hanoi halor jo ke jingim ke jong udon kam ye ke jingada jong kata ke kentai. But kani ke kentai la khot ya ka ki ong ni kani ke blay hapo Egypt. Kani ke blay kentai la khot ya ka what jet. WADJET what jet but kani kerwan bet hakadur jong beseng bau tau beseng ubat ing khot manga ba mapi cobra senyu kan mau kam kala sen ternam kam kala dei bet usen cobra senyu cobra pindah pulih ke history Egypt namar ki ken ba dei namar kata ke medicine benungkong do bayo ke dawai dasien bayo nungkong do kan mau kawan na Egypt Dai nama kata lada pi pulih sepang tiki nyau teliki balang ro kada keren ya kene ka benta mo kada keren sepang kene ka balang lada hikaya kini ki benta hapo ka Bible school lada pipet sepang kene ka balang Pergamos sepang uneu Antipas ing sa ude unong sumar brio but hang ni hapo Pergamos kadan ka wai ka hospital ha ka to ka jaka hei baki da tho baka jingyap dan jaka hang ni But ki sumar beriu kumno,
Bat ka kedak ka basyabar ki ai ka de kedak besen. Bat kan mau ki doktor hadu mentaro ka sain juga doktor de kai. Besen. Bat kening de ka bentak babon sen ngingim jukli ka ai ka baja apa pertai. Bat kening de ka sain beki ki bo de mata ka balang pergamas kadon nia gata. Bat ada lek sumar hang ta ki lek kum em ki pet ada sutu ba ubre em ki ong bet. Ublei jungi sya ki pano. Ki pano ye ta. Hari ki bala ban sumar ki lek na ki pentia damiet ki pelaj de besen bersimiat. Hakaman umdai tu besen medon bi bom don bi. Bat perkat ma pi tiap pang par besen pilong no. Shimiat armit pimnang banyo tia hadin pois lai sau sanmiat ja sedang banyo tia. Bat sedang ban pos nyo bat pi pos nyo pilih ban batai ki leng do. Bat kita ki leng do kin sa aya pi ka jing sumar kum tabat hiyo kia dai namar kata kita bo ya kudak besen. But when ti pas udai we na kita kiling do hadin bau kala ba mod wong dai tang ha kerteng jisu yok kia. But dai namar kata kita peniap no yo. Kita peniap no ya o hapo pargamas namar balai yo iya kata. Berne besen nyam kade pindah kan ma wadu blai ruam u ai da ka sen nong. Wong ba pindah syapu besen ha ki sending pi pet yo sen nong namar ne besen dan benta hapo Egypt. But fitep ki ju EUM yau tahu besen yam jing shisha ju penking ha kata rendang. Jong tahu belai. Menurut besen ken kentai. Ngan mo ngah pori India PE you know. Pertai ke ju hi mo ke jinget si per tangki kerteng. But ne data besen yam baki ong ne besen represent yakini ki benta kan ke besen kan represent yakini ke benta ka way ke day ka bakalong ru ka baong fertility god. Ka blay ka bapen ka bapen san. Ka blay ka bayada. But ka blay ka bawan ra ya ka nam ka buram. Royalty, fertility and protection ki ong yakini ka blay. But ta de bet daw sen cobra. Dai nama tagi paro haba ki deng ya kata am ki peni ya ka royalty ya ka fertility but kum juru ki peni ya ka protection ya ki jong la jong gen. But kam ta me kini ki besen ken mau ha chai mi chai ki sen ko pra ki ong he badan Dai nama tagi Egypt kan ong fika he hado kata dai nama balai ki don baik ki ka ri ka jong ki hado menta ki ong baik babon ki sa de hajan ka river Nile ne ka wa Nile. Ki sa hang ta. But kini kini ke de ke tau blai huang kawang itu ding do kelapsen. But u tau ding do ba uparo ujubat. Uparo bajubat ulong u ding do ban report hada ki pen kun ya katapat hagadur besen. Hagadur yo. Pek ba man tau tu ding do berit ru da kun kum tu ngiting yang babat mo. Mlong kum besen. Fio kini ke benda baki Egypt ki jubat. But Moses ke ke ubat em ubat yu ding do nong syarai kilang berat. Utam jukun na jerong. Utam long bet. But u blay wang kawang but kelab sen. Wow, yu isen kobra. But pitep ngam ong ngalak ban ong ya fi. Tengine pulia biang mentah dekat balai. Teulo ong tu berat yu ke kendo. Bula berat yu ke kendo teula kelab sen. But Moses ula kerno na u. Ula yu? Ula kerno na u. Belai ukir. Tapi Moses sendiri bapak jui besen. Ulai yoi bah. Handoi hari Midian duna bandon sengkobra. Hari Midian duna bandon sengkobra. Nama sengkobra udon dari Egypt. But si ong rumah. Yo sengkobra la ong ru usim jengki besen dah. Tadai namar kata em. La tiang. Umdai usen pai ton we mon de ulen lum em usen kobra ki long sen po uni ubri la ban em tang ar minit yap no khain ba ka bi jong but ne but Moses abo yo em u kerno na kane na baru pat yo iya kata ha kita ki lom ba ulai ban syarai umdai bo bayu but ul lengo yang ni ya ka ai ka ba u yo na maru blai u pen kala ya uni u ding do em sha usen Syawai? Syau besen. Bat kene kapelong yo wong kai kene ka bajia. Hadin jo kata om tang kata. Hani haju hi ka jaka ublei wong yo Moses tap ye to ka kti. Baru udah mi udah yo i bakan yang tholi kala long. Wong tap yang kala wan biang. Baru wong dau ni uding do patang ini pet ha kene ka pol. Dau ni uding do men le ayu pet ka Bible ka ong do ha ka khot ka bakandai. Kejui kal nong sebab boleh. Henry ledak kena menget ru yakini kidak baru ar. Lemni sengap ya ketien jome. Temen shim na ka
jong kata kawa bat the ya ka keren ko bat kata ka ya ka bak men shim na kata kawa kan sekelas nama. Lightly ki ka bo blay wong ya hang ne. Ka benung kong. Wong niu ding do baar kata ka kti ka jong kala le no kumbi nyang tho le baro bat ka balai Ukraine sepang kasnam. Kini baro kaya delang bat ka jinget jong Egypt. Pi Egypt jeng sisha mental ada pi Pedro kahap hapo ke African continent kahap Afrika. Kami hap pada bat ke iyo. Ke Egypt, handre ki Egypt em kim deye do yong ro. Kim deye ki do yong. Ki kam sarong mang ki kindiat be ong ni kam le. Ki Egypt ndey be yong ki Midian gidi ki be yong. Handre ki Egypt kim deye ki be yong. Ki kam le. Bat ka balai ga ong be, bat ka teng haba ki da the ka kalasau ki ong kata di ka dak jong ublay. Ka dak jong no? Jong ublay. Fi kini baro ka ublay upeni yo Moses ula dab yo ya kata ka jingi kai ha po Egypt. Beseng ko brau de uday une ublay ubawan ra ya ka nam ka buram wan ra ka spa ka po ublay ubawan ra ya ka jing karoy ya ka jing man ba but ublay unong ya da. Baar memelong ken mau bang ngi ki Egypt ngilong kamle baning kini ki doyong. Bat kabalai. Habaki Egypt kita the ya kata ko kita shim. Kata kondo kelas 6 ki ong kani gede kapeni bo ublay udon bat ngi. Ublay udon iyo bat ngi. Kani gede kebenta ka ba Moses utip ha. Hana ublay uang pat Moses ka ayam bo Moses pat jutip ya kata. Moses kay ka ubat haka ktiyam nga tarayam beling nga beliw kelangas nga sesuatu ba Moses ba ubat am nga kwa ban pat tu ding du berundur beseng beliw ang kawang ma kalabsen dewe wow Moses kumno perkat ma pikay ba bibi bat kalabsen pinong nong ham jadu gorega perkat Moses ka ka jaka ka jikulmar ka jingim ka fitep pibat ya ka jik sosiam Brano ay kecik sosiam kan dia ayo. Habau try for ong tebat mentana tedong kan kapai pat api da kecing keben. Fitip kecing sosi utrai pen kelas kecing syat. Sam lai po dekat bakat wei ka keren. Amen. Bedai nama ta handai ladang ngimbrat ngibat sa kan long hide ka tau try jisu one pi paro ki bataj bat ki bakia kecing kit. Ukamo one ma pi paro ki bahok handai one ma pi paro ki bataj bat ki bakia kecing kit. The bread no hau ta. Nama de mau ubah sumar sukere pi patras uang. De mau ta ubah sumar. But de hang ni kecek apa Moses subrat wi wow. Kay gini ka ding do. Uang me kwa ban le pet. Ka jingli ka don hamehi. Nang ta ka Bible ka batai. Me kwa ban bini ka snam kan satia ya kata bat pitep. Onda mo Moses usu to. Ya kay ka ba ubat. Budaya Moses jika ubat ya ke royalty, ubat mau ya ke fertility, udai bat mau ya ke protection. Usuto budaya ublay jika budaya banyo ke buram kan mau. Hada pipi syakri ublay jisu doang. Hada pipi pendon buram yang ngan pendon nam ya pi. Amen. Pi pendon buram ublay pendon nam ya pi. Unai lo dia pi ya ke ba pipi melak ban medur. Ya ke pipi kuat palat ban ya ke tahun ai ya pi. Kan mau baik, si sen bau blay ukot ya pi, ya kata kecing kot fimbo tang haladia, handa pi kloy ban airo shakiway. Amen. Mau pi kecing kot kadai shwa, bapin mat ya utrai, bot Moses uyok mat ya utrai, bot habo uyok mat usdang ban ai. Kaya ika bakang no ya kata kecing kot, kadai manga ban mapi hi teng haki benta, namar kecing songsi, kecing tang, kecing yale, haki kecing em jongi kabang ngingi batsa haki ketiga jongi. Ngi batsa aga jingem jongi kata teng ke kang no yangi ya kata ke jingkot ke jong blay ke kang no ke jingkot te blay ula kot Moses ude tangman mansuk pen kongo Moses ya ke ba ule haga kerta ka ba sok pos namam ke de ka ba bakla na ka ba bakla tamba ule de jing sya ba ule ya kata ula le hande ublay uklam baklai ke ban kot yu ulai biang sadin sok pos nam ban ya kendo batu but de tang hau Moses am ba ka jingem ke jong om kene ke kentien sok po ka shong ba ula mot ban rung no sakari kanan sok pos nam ya sakari klau hande ublay uklam ken ria ya ka kti ke jong u now Moses kan
Uklam pen ken ria ya kakti. Uklam la ban rung sakari kanan dakado hare haka jinglong mensiem uyang lang bat ukris ken bat Petrus uyo I ya kata. Haka to ulum bu uyo I baki yang bo angin snai ka temple. Haka ni jaka. Pi Moses haka do kam la ban rung ha ban mensiem pat uyang hakari kanan. Ublay utep. Aong pi day nama kata. Haba ublay ukot ya pi. Kan mau ba. Wei hang ni jaka pi song. Pidon ya kajing kot kajong blay. Amen. Pidon ni ke? Kajing kot kajong blay. Mat kajing tray kajong blay. Happy. Hari don na pi pimpa di omat. Ngaduai hakan ni kasi pidamat kumamat Moses. Moses udah yo omat. Uting do yo kobra de kata utau ding do pen kala kobra. Upen itu yo mengang ada utau blay. Yo kadang ka benta ha ka jingim ka jong pipi pi bat sa ha ka ne ka singi. Wat kan ma ba Moses udan ha ka plan ka jong blai. Hanrei uklam dan pat ha ka jing mat yo blai. Nga ba na pi baro ngidon ha ka plan ka jong blai. Yo ngim dan pat ha ka jing mat yo blai. Nga duai ha ba ha ka ne ka no pai singi ma pinde yo mat si sha no yo blai. Yo don na pi pat yo pi bat ya ka ai ha ka ti ka jong pi ka bam dai. Berat no, lah ada jing song si, jing ketang, jing bu no, ki jing melen, ki jing di, ki jing bam, ong try hakan ni kasi, ngan berat no ya kita barok. Kendo ya kita barok nak bentau try, pangangait bu try, unlek ki ba pelapat, lang ba ke jong pi pen kala ya kini ke jing telot, syaka ban long ke jing pela. Amen. Tikidon ki beri ki pela mensuang ala long ubadi drugs kata drugs kadi kecing telot jongki hari hadin ka kala kecing pela naga bentau jisu baki weru kin light naga drugs. Amen. Kan mau ublay jongi am utip ban pendan kam ya kecing telot jongi sya kecing la kan. Amen.